Wara s-suċċess tas-sena li għaddiet bil-konċert misemmi Classic Rock Anthems, il-BBC Concert Orchestra se jkun qed jirritorna akbar minn qatt qabel għal 5 edizzjoni tiegħu fil-5 ta' Lulju li ġej għal darba oħra fuq il-Fossa Salfurjana. It-tema magħżula għal din is-sena hi The Iconic Queens of Soul u l-konċert se jinkludi mużika mill-ġeneri tar-rock u l-pop b'artisti ta' fama dinjija bħalma huma Tina Turner, Whitney Houston u Aretha Franklin fost oħrajn. Dawn id-dettalji jitħabbru waqt konferenza stampa mill-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartola u l-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Carlo Mikallef fil-preżenza ta' Jason Carter u Anthony Cherry f'isem l-organizzaturi ta' dan il-kunċert. 70 mużiċist, kważi 20 kantant mill-aqwa mill-West End u preżentatur ċelebri se joħolqu dak li twied tkun serata memorabbli. Il-kunċert sensazzjonali se jesplora ħut mill-aqwa suċċessi miż-żminijiet tad-deb sal-lum. Il-Ministru Bartolo tenna li konċerti għal part mill-wiet kulturali u intanġibli ta' pajjiżna mill-investiment li jsir mill-gvern biex ikompli jsaħħaħ il-prodott turistiku u mużikali ta' pajjiżna. Dan l-avveniment sar wassal sabiex ikollna prodott turistiku iżjed diversifikat għażmien li ġej. Kunċert li ser jolqot l-aspettattivi għoljin illi qegħdin nissettjaw bħala Awtorità Maltija tat-Turiżmu flimkien mal-Ministeru sabiex bekk naraw li kemm it-turisti u kemm il-familja Maltin u għawċin ikollhom l-aqwa livell f'dak kollu li jkunu rridu jsegwu. U għalhekk għażmien li ġej qegħdin naraw li flimkien ma' dal-kunċert ikollna numru ta' avvenimenti oħrajn sabiex bekk inkunu qegħdin noffru dejjem iżjed għal livell ogħla il dawk kollha li ħajkunu magħna matul din is-sena. Id-direttur artistiku tal-konċert Anthony Cherry għamel appell lill-pubbliku lokali u internazzjonali biex ma jitilfux din is-serata memorabbli li wkoll tiċċelebra l-100 anniversarju ta' Hollywood. You're going to see fantastically stunning vocalists singing songs that you've been singing, well, every day, every year of your life. Come to Malta, come to Floriana, come to the Granaries and watch our show because I'm bringing, I think, 6 stunning vocalists out here to do some of the most memorable, well-known rock, pop and soul songs by 3 unbelievable heroines, Whitney Houston, Tina Turner and Aretha Franklin. Il-biletti jista' jinxaw fuq is-sit www.motashows.com.